okhabura kwabakiri nzwaba nikwijaho obuharu kubura ekiro kimwe kyonka obureberezi bwa ankore okujaguza abashwerine abari kurenga 200 abarengize emyaka 50 omushwere oburukwera Leikano Neriabu bakatagura yase emyaka 53 omushwere oburukwera n'omukazi w'Emebo bakatagura kandi bajango kujunwa okutina ruhanga no kusasirana nibyo bayambire okuhangara omushwere emyaka 53 twamara ebirungi no kusima ruhanga abukuba twakubasize hagwiti twenka twine kitwaheire ngo twije twitege emyaka kureka ruhanga katugerere mbabazi twareba ntugenda nk'uko buri umuhanda n'ugenda utakamanyireho urukwika shimirire kubona bamenye cyabatwara kuri kumenya cyakutwara wakikora wakikiriza kuri kushabaranga ngakuyamba kwase John Maka bamureba nawe wasi emyaka 53 omushwero burukwera n'omukazi wa Margaret bamureba nabo bashabara abashwerine okwenywereza mu kujunwa no kuhamira omukanisa omushwere hati omushwere namara mu myaka 73 nkashwera 15 ebyo ningira ngo uriya nabikwata ati obo eyo myaka ejo obo swera uko wazunuru wangi uko wayikirize mukama ko muzunu wawe nibikorwa cyebe byabebwereka ngo mukundana tukaturira hamwe tunywera hamwe turi mu kiterane uko ugenda nesubani yawe n'ikikopo wabera batakino kimutiza mwino ureba ngo muri nkabana mwena Ochiragayo rukundo jiretero mukazi wawe jiretero mukazi wawe kuriya kandi byagoye uri umugeni orubajo rundi robasa kushanga no mukazi nawe ayi no mushija we ubundi abakazi nabo harimo abagumire nawe usanga ine mpihaze nawe arebo mukishija amugaye yagabwana wakurete mpiha amugambire kubi amurebe kubi hati ekikurugamo mwena murema kwikirizana ari kugamba na TV Western maho Bishop wa Ankole Right Reverend Fred Sheldon Mwesugwa ahabwira abari omubushwere okugumana bikirizana no kusasirana omubushwere bwabo nibaruga kinoni obusaba dikoni kandi bujaga hariyo nabo abamwe ababase kusemyaka 5 omubushwere burukwera no kuzahigu konka tubingi munonga konka bujaga bariyo kandi abamwe tibishemwe so tikikumanyisa ngo abishemwe bonka nibo bakuhangara bakase emyaka 5 omubushwere hariho n'abatari bishemwe kureba bo bakakibasa bata nababine emyaka 50 no kugarira ruguru omubushwere burukwera kandi nangu tujango n'abajunurwa bonka ninga cha abona abine emyaka ejo omubushwere burukwera abantu abo no kuza kwa baryaha ahasande obusaba dikon wa kinone na bujaga nibo burukukiza y'abashwerine abine emyaka myingi gasha kwa Abdukarim Sengendo.